budget session give me from go koi magi sum koi chathar koi koi kal chatpa yadabani adura dugi budget session se koi pham ba khore adura yam nuai ta ba ma de kari no have da koi manipur koi popular koi gram lamba koi form to tar ga su adugi koi indian constitution pi ba magi chana pathap koi matung ina ma se koi magi indian constitution ga article 164 clause a ki matung ina koi mana sarkar se koi magi lefam thok pa koi strength se koi trying thoine adu sudana eda koi minister koi mo manga kha koi wachak laur ga chim ser yauna atelem huru ba koi tariat ka se koi laudana haptana ko adum laga ga semjil khibane abo adar masibang na koi popular government highway sri koi magi laga adu gi koi kanu ji koi manipur ge ngak sen ba labak thabak thab to budur bene ba adugumba ya constitution pire ba koi punamak se koi na thai ba haraga da laga maming de gi semba ganda assembly koi social che koi magi matam magi schedule do magi kaida lakprina pakthok tiar pakthok pane ba ada hujukti koi minister mogi chief minister yauna mogi manga du da koi portfolio thokre lemhuro me am do chief minister na portfolio paire adum di chief minister do so koi awa ba ma oire adu higi marak da assembly social se phamja da na koi schedule gi magi phammini ada yamna koi chira koi nuai ta bamar hale ga de koi so social se da koi miyang gi mihut MLA haiba chidi magi assembly have che koi sengaba election ni democracy ki tempan ni adu ba koi social se la ko matam da koi miyang gi mihut oi ba koi MLA singa de na mana koi chung shoi de mana represent to ga da koi assembly social du khanna ba na punumak to adu jaga da bane adu jukti ko ki MLA tara leiba shi gi mung da koi aku bungjalte akaruge balte de hatik bagi lei hidre ko lei hidre na moi mapal lehore bi manung da ko ge moi taruk amana deputy chief minister bi amani chak bi jong moi taruk amana virtual gi kutang da aku ko laure aku assembly session ji yaure atopa lemuri ba singa duna aku assembly session jaw mangam dre adegi atu mrak da ko ge kanu ge ko ge lepau hapki ma matan tadi mana magi masangam de aduga ma lei hana mangjo na magi assembly gi da ku speaker da suti ne rupadi adu budi mayam house mar pudo gana aya ba pire go adu ai tawdana ko gi virtual gi kuthang da ko gi kano assembly session jaw ba ada ati le hori ba mo tok tu na ta ba atai ko gi kano du gi le pau na ta ba mo gi atai MLA ndo adu ne sumo gi kari gi assembly bi pam yaw ba yaw tri bano haibagi wafam do hana mangchu wona speaker ta ko pirak tana ko gi magi chuti na ni gidab do anda puram baksia ko gi amata sana pathap che kang pum sai ra kana ko gi assembly se ko gi moy yamna ko gi kai khumna bo to wa assembly gi proceeding ngang na chatta ba adu gi pem amata la e ba simbak de ko gi am laibak thibre haina khali adu phare ngarang de gi hauna ko gi se ko gi budget session bi pham ma che ko pham ba hauhre adu punna ma sida ko gi 2026-27 gi oina lapa koti ko gi kontra adagi 356 gi budget puthokre ado sigi pathek puthok pa asida ko si mecher na pa phungdok khiba sing si yam nungai mana state asi law and order gi ko gi phagalak to herang budem da phaba ma kai da ang changsil lagli haina si minister na dum ko gi phungdoi go ang simak ti ko hoi pare ngmei kamna ba lep khre adagi si to da ko mousai pm ne gi afaba laga amana natra o natra ga su santi habi khra lae ko adu ore pm ba da hoje phabu da ko gi manipur lai ba ko gi mayam pun ba ski marak ta ko gi maitai haiba pun mak sia ko gi national highway na chingba mayam da ko free movement to ngam dri adu ko makta ko gi ore ba MLA pun lai MLA singa se majil ko gi MLA singa se na manipur da ko santi pore ing ta pa hanjil lagle hiding phutu afabu oire na si message pire ba ko gi message de masuk ma tuki na ko na assembly la ka da ko gi assembly session jaw budi ngam dri bo adu ngam dri bo si message santi pore ko gi moksa gi phem da ko hanjil lo no order gi phem phare hai bi chi de ko yare ko ka phare no adu jum lai re adu ora busu ngaram ku ta ko IM ga jup ga ko ngoi ko no kamdri no kamdri bo assembly session ha bo no bita adu ngaram ku ta border light ta mo gi no kamdri bo adu gi assembly session ho bo tam dra saru ga ga ko ki MLA
adagi maru ba ne psa ki jwen hai da koi deputy chief minister ne ma ne ba masa mak bharat ki ore ba akoi ki bharat ki samvidhan je karino hai dumana khangini adu masa mak moi noina la ga imphal di capital ji manipur capital imphal la ga na assembly ha ba democracy ki senga ba ko election ni ko ja masi adu machina lak tra yaw bu ngam dri ba adu masi kari no hai ba gi ko lam lai re ba adu bu thokri ba ki budget ki senfam asigi matang da akoi ya si khang hai ba kya na de akoi dum nainari masi akoi manipur university ki ki professor oi ba ko ko economics ki oi ba ko ja siglen na ban hai re ji kai no hai matam da asan ma sahi 2023-24 ki budget estimate ki senfam da rupa koti achi ko kontrang ma achi ko chingtrang ma euro 2021 si yamna hanthari hai ri ba ko adagi masine expenditure sang yam wang na hanthana bo na hai ba tagli apun be expenditure ki GST ki sang achi satini pumari odana mapung phan hanthare hai ri ba sumaina ko ge sen mit tong ge maram da taina ba khana ba khujung ma de akoi ge budget ki puthoi ba budget sen phama cha ko ge afaba abadi oide hanthari hai bi ta i ba aduna manipur da huji awana hygienic mi de karino hai ba matam da assembly ki ko gi budget session attention phama matam da miyam ki mute ama oina magi assembly ki ko gi constitution ama da gi miyam mute oina thagale be mayam punmak to maduna sui soidana mana adu gi mona saruk ya duna mana se akoi khana ne na ba mayam punmak gi saruk ya ga dam ne ba adu manipur di adugumba akogi manipur thoi ba irang asina huji phawba ko no simna ngam da badagi lengak seme maming degi oina langak seme aduga ko lengak aduga legeda ba ma isteng akogi ministry oiba trying thoi du sunala huji happa ngam dre manga ga thang mahana simcha yoraga hana khale adogi boy mari gi por prop to kare are ma mayam duna le hu mayam duna simbesana paire ar kan ma matam da ko ato abaru re boy tare to hap ke de hai khang mangam dra leiri budget session ni matung na hapa bi ai na panari soi to dra manipur sida ko ge sarkar ba semi hai ra bapung pha ba sarkar o hendra ga maming digi wala sarkar se sema ga tham je sida assembly session ni mu abuta ba aja honorable minister di awa polo mo pudurini mam le huri ba pol pro man mana pai dori bani ma su line na te ko ma siri kisra na te ta ma pu na te loina thoroli khang ma oi dori ni ko adra madura anu wa minister se am apo minister ni mare ba ngam ban sel janda adigi dedication je ko sincerity de ko one ser jum phom oi hai ni ko adra ma gi ma kok to su asu wa pol mo ma heta pusal le ba adra bai ko nam na bo heta hona han bagi phe mam da lak tori ni ba adra asum ba tok je ge asem ba tok je ge ai ba amada ba da condition go oi phe me na hekta ko gi awa ba phe ma ta han na bo honai ba adra kar gi tham ta no ku ki ge mele singna imphal da la kan da assembly da ma gi election go re mo gi assembly da bo sanga kan da budget session ke yaw ngam da kari gi no machine manipur gi ko gi lon da order gi phem phagale santi ore hai bisi gi mayek sang phem tak tu ri bra alu bo langa ka si gi pudol du masi oi do ri bra hai be sune ne ba akoi nga si phawa lak padagi barsuan gi khutang da yaw ba kai sa khutla bani na tam du go ore bu ne barsuan khutang yaw bu do oro atu atop ba khra na yaw de kari gi no ado assembly gi ore ba member amana assembly session da lak ta tar gi mangjung na mana koi honorable koi gi speaker da mana lak pa ngam da bi haksang nai ai maram sile na chithi iraga aya pa pi gedam ni ado house to gi mamang da speaker na hana putho ga na swai tong member si lak tre si pi re na hare house member ya re ga ha gedam ne ba ado le pau di pi re ado ani ma mo hum mo pi rak tre si kari no ba adun de moina si democracy ji asi mo khongong no ba ma da ko lei re ba bar sambidan je khongong no lei re ba adun masi am chum da bani adun masina bar sarkar na ko pir ba kudol je masi kari kudol no yong si kari kudol yong ba adun ja ain khangba mayam ati khangba mayam pun ma ke lon ning ba kai no oina lei ri adun maming te ko na lengak thambari chumoy papung phaba lengak ba oin ga da bani wa thori ba ko gi ma gi ko gi mantri madon mayam do atuba matam da ha pa kana mo ri pim do por pro do pir ga da tha taruk to ro chu tha manga do chu tik 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 law no ne pa la ga moina mantri ma oi bagi mo exercise phana to dana ing tap santi oi pro na ba manipur do to dang do sap chan law ko gi mo ngan ga dam ne ba ada maming te gi nem shek wona to budi lang ni ada no watch minister kemsal sa ko mayam thajba thami ne ai hajab do on man ya am da nationalism go ngade bang ning ba honesty pujan cheng ba dedicate
ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔꯤꯇꯤꯗꯤ ꯌꯣꯝꯃꯒ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯕꯖꯦꯠ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯆꯤꯔꯦꯟ ꯃꯩꯁꯥꯝꯅꯗꯤ ꯍꯟꯊꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯩꯅꯔꯛꯏꯀꯣ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯨꯅ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯈꯪꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯣꯃꯦꯟꯗ ꯒꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯃꯛꯏꯕꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯈꯟꯊꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ